Because unya yere a wanya de pa nti ye wo yere ene ye wo mpra. Okay. Nti mpra de ye ka abusu asem okuru asem oyere asem mpra nka ho. Nti won pa no mpra no mfiri ho. Obo ma ohwe onni hwe a obeye because o ye mpra. Abofan wa won so ye mpra ba. Ti mu kura mu ni chefa. Na esan so odo bi nti ene otumi ma ne mpra ba no biri because onye ho ade. Abusu animu, obi animu. Nti won twe no ho mfiri ho. Won pa no mpra no mfiri ho. Won tuta court case nko we time kura. So ko mpra so yere dia. Enye sai na beba. Nti mpra no kura to be kumu yere. Eso na wa bere wo. Nti try. What is about kubekum nyonko. Won ko makenti wo. We matra ne ho ahwe na ma ayeye wo so mo mambi. Wo di ni ahwe. Ade a wo so pre wo ba kubekum nyonko. Ye tibia oba kubewu. We akohu ni lawyer. We akohu ni lawyer. Ena me nso makohu maduro. To odo ye lawyer me nso me ye maduro. That the no ba ne me ndai me ni adua ma ne dia. Ena wo so no hunu nsu a enka. Ya mamre no ene ya mamre no style bi se first no na Ghana say titiri no wo account for no so mudi wo faade ene nya fi mana ne wo fa asefo no I say ye jimisem ewu say before ye jimifo wo kwase asem kwakwa o sister akware akotwe mpona akwa wo say o sister kwase bi ba ona o mefa wo japade wo abre no no mefa sa ayi wo faade eye kwase asem me ni so me suturo umma ho onua ba ya ba na ka so obedi wo faade wo ye kwase ankasa me wo abusia empenifo sa o kwa aware a ye bisafise aware wo yi ne kwan eware pasa do be pio man Ghana mu ane agi ho ene ntre ha ewo media ne so eye dade lumba ni wo wo ye ene ho sensem bebre ya akwakofa ba ene na court no ehye aseni no asenti ento ase ene enyu enyu no na ye de nsem ne chine be pie fi maba ne baba besom na ansa na ye be court dem nya kwakwo ne be pie fi court dem aba na se bisare se so eba ne se aware 40 na se wo bi efiri mu wan ene wo right ne se wo ye kuna eyere no side check no abusua no na se empo abusua no kwa decide say ye ma obi akra enye kuna nsinso aso ben ene wo so na se eba no aware a enti ene wo mi apedifo ka say okwa aware a eye abisa no ene ye saka prophet Dr. Abedenego ewo menchen wo ha papa yi wo ba beboa ye amaya do aware mu asuko ye husani aware ti afei eba ne kuna yon so ye husani enti be mensa wo bre no mensa so be ka ho ne mu di kwa kwa ba na eye too much gh ene wo ni guso a wo hwe mensa so ye mi subscribers so kaisa ode be one be kan sa no upload ni to mpe woni first person ya won sa bidika ka me ho ni mu di fa kwaba na fe ye ni nkomo odi fo mo akwaba ye na what's in muso ye bisa no na monam kwanso boko yo amen yo papa ne free so de eho eye boko boni bia ensi nyame adumti na ene ya basa wo beboa ye ama ya hwe aware ani kunayo na papa ansa na ebehwe aware ani kunayo se na yetie no mami ni kan enye waje nkyere emfa ne ekoso ewo dade lumba ni wo ene ne yire no mienu asabre wo mu ache omuti na wo mo prese ba ko pe ne pese wo ye kuna na so kame ese busu ani so maje mani mi nyina atum se wo mu nye kuna no odefo nsemi twegu nyina menyi overall no wo kire waje no wo ho a wo be kire ne se yo sabre yetun safre je yankopon ye ja wosoro awade odi honti wa hinimbra na openye wasase so sene to wosoro ma ye wude aduane ne Holy Father we thank you Jesus Christ of the Holy Ghost aya wa osoro asase ye odia ye num so nkuto wachi obi ne hobio wanim wachi obi ne hobio una ugbo aware na uchiro nipa sene onware na ode aware ma onipa so bia onya yere unya aware a unya yere unya kuna na se aware eya depa na mu na onyame ma enhira na asemu wo so wo pese won te se papa bi de daddy lumba no kwa menim so mo be ka se bible no hefa na yedu tira wo sem no hefa na ye wo se efede na daddy lumba sem obi be ka se na prophet de bia nkrofo wa sem no ka eye question won be bisa na ye so ye kire omunia eko ewo honhum ye we are spiritual men honhum fo no de
yɛka asɛm na yɛka no wɔ honhom nti no awareɛ ɛyɛ ade a efi onyankopɔn na ehyira awareɛ so na dade lumba onipa no nso wɔnyɛ firi mu wɔn si na wɔnsie ne dade yɛnsie no yɛ wɔnsie ne dia na ne sɔfo ankyerɛ wɔn sɛne awareɛ te ɛna yɛhwɛ no dade no nso ɛno no yɛntumi nka mboatɛn ɛngyɛgye so ate aseɛ ɔno on sɛ adwuma ɔfae saa na ɛsɛ sɛ ba adwuma ɔyɛ no ɛno ho akonta na ɔba kɔbu nti abrabɔ ɔde ne nipadua bɛyɛ ɔde bɔ ndwom tu dwom ware twempra yɛ bebree nti ɛno akonta deɛ ɛno na asɛm na ne yere deɛ wɔsɛ wonya yere a wonya de pa nti yɛwɔ yere ɛne yɛwɔ mpra nti mpra deɛ yɛka abusuasɛm okuru asɛm ɔyere asɛm a mpra nka ho nti wɔn pam ne mpra no mfiri hɔ wɔne ne yere okuru ne ɔyere ɛne abusua asɛm ɔne ne mpra awo a ne wɔn awo wɔn kɔgye abofra no mbrɛ fie nea wɔpɛ no wɔmfa ma ne mpra no na wɔnya ne mpra no ɛkwan na sɛ dade lumba ɔpɛ ne mpra no nka ɔware ne kaa ne yere ho yɛ ne ho adeɛ nti ɔbaa nso a wonim sɛ obi kunu obi yere wɔsɛ mfa nti wokɔdi obi kunu akyi wokɔdi obi yere akyi otumi kum otumi praw ɔbɔ mma ɔhwe onni hwe a ɔbɛyɛ because oyɛ mpra abofra wa wo nso yɛ mpra ba nti mu kura mu ni kyɛfa na ɛsan sɛ ɔdɔ bi nti ɛna otumi ma ne mpra ba no biribi na ne mpra no so deɛ ɔpa na ɔma ne biribi ɔpa ɔmma ne hwee mpra no nni hwee onni se soko yeye uni hu kwan soko jana baby soko yeye oku yekuna unye kuna biara because onye onwade ebusu animu obi animu enti won twe ne hu mfiri ho onko panikunu onkodi obi kuna chibiom onkodi obi yire chibiom na obi enkum obi emprawo oso ntumi why no di oja hye ne kokoa ayise no ti so akotwe mpra akodi obi kuna chi na ne obema ni ni hono so ma ne hwea ehyehyɛ ogya na ahyehyɛ na eno ne na next time ode koso nyansa na wonfa ye eyiye ensanna ho ne futu emamu no ene youth no ne ade nyina sɛ that's not covet ade obi ade emfa ntu kwa ware a bisa ne papa na abrante no bisi owoyere again na odi echi owukuru na two cannot work without agreement ojame asemoni no nipo de no ntumi nante a ntiase covenant apam embem apam no se open no wo de na ko me ma me ni kuro ntu ba ware me akoye me ho ade eno ni agreement no enti no once a obema ni pew so mfa nko me wayere enti be ware waka me yere na wo wabusua ono so busua aja to which means agreement na ni achichi wa asase so ni achichi no wo soro enti se mo antuma yes agreement ni dia asase so ni mu soro ni mu nto fa ko asem fi ko papa ni mpra ni fi ho won tutwa court case ni ko we sit time kra won hwe ni yire no na ni yire no na ni yire no na onye bibia no mfa so gbe na brante no so next time no onu no ko buda ko nta me ntumi njaje no na mom o se ka obofo na tibiri mo nsa na daboni edu o se na echi na saka what you say cause you hwe no na yase edina ni diwo yase mu yase nyama na obe nti no onu na oni baabi a okofai a wakopie sa de no na asem de no anyese meka dade lumba asem na mama ware mu asem na wo kyerem na akofa ho dade uka bibi se empna yenhwe obi ne kunu no aware de oma ware abusane nim se obebe man ni yiro ware no ene asomesi na oba ne ti baabi bema no so ti baabi beye enfie bebre ni wo mu nhia ye eno no ye san fe na ware ana hina ti baabi oba no a wo ne bema na ware no se ebia me me cameraman ni ya ware na beye enfie bebre be 10 years ni no ebia me te sehwi obema no so te nkran ha ebo ne bra obi ati ne baabi bo ne bra na ye nhia musa warefo na ebia bema na me ware se kunu no
wono so akwa konya oba foforo ya woni oba ne te oba ne ba fie wono oba bia ni oba ne mesa ne konya ne hwe wono no ne oba ma na ba betina e be ma no yare yem na me hwe no ne bibi ono na ye ye se akoba se be ma na to abra beti fie so abusuafo so ba fie o abusuafo hu me akoba se be ma na to me ne nyama eno no me ni se e wo be ma na yi yo ni mu ana obacho waware wana debi ogwamba be wunu wu ya mfre no ogwamfu no meware na menya nware wa onye yere odifo de nsa kogu abusuafo nso e wakoye ne ho ade okay agreement say why ye ne ho ade why ne ho ade de eye wo dia mo be ye ko number ako na yere na so a o se ne yiri o oti baby o waware no nware ono de waware no therefore enti se waware oba na oba ne ti baby short plan o ye den yo oyere what is written and yaka bom yentitimu enti once a waware na oyere ti baby o so ti baby na o ye ne ope o ko suru ba fam oyere oba ne fam madu kura oyere okay why na ma ne fam madu no ewo ndino also be man define na chi na ejeti no na yiri akobom na why ho number ako o ware wi na o ja oyere ti baby o ko suru ba fam oyere okay o hwe wan hwe oyere okay enti nu se o mpe no asase na no akuja no tu ja obi a waja ware bia o ja wo ni kaso asa ja wo aware ni kaso asa ware wo o ware ni kaso asa ware wo isa eno di fo bana fi yimrem ye kase aware a eyeden ya yo aware ye mu ana hunam fam okay what ya say enti no me nkrofo bebere asem okay nkrofo bebere de ho aware aba na me bi wa ya o blessa on tiase ena da kroto ena ho nkwa de prophet abedi kasa peda na juna nyankopon abofo so abofo be man woni oba nso ma mo na kasa sa no be hwa de koda oda ho no se dikura be mia ne kon ni kura on na wo ma 5 abemia ne kon wo mempe wo una ha me na me be sha onyam ena mempe wo enti ma ye se me be kumu de wa ye sacrifice na ma ko ware obeman obane na emaniska etofie man atoka man ehwe no ne na wo 5 okunu akọ sacrifice na onware ani kanso ena osa mehwe se oyi eyemikuru a bebre ko ni mwomukuru ani kanso na wo se wukuru sunsun enye okuru bwana bwana no ton se mempew na okura oba yem so mare abrante no so na ope ena mpew wo skenti so na hwe no ampa awade da so ka ho okoto nam no ye ade no no de ade fa ho eno be na aduan bi no ye na odi asa wewe no ole na wo 5 aje ni sika ko pem ma se a boy no guso pepere say we no be kunu na wako war fufuro ente ne yire a ma me o de den ma eya wo hu nyama bi o ma ne nka nkere wa na awade ka ho obo se fe de o woni nam se na dragon na boy no boy need to be the dragon owo inde nipa na ware na abo na ware wa ware abo amen ente so ko ware bisa eye sunsun fe kunam fem mpanyisem ye wo mpanyisem ho ware ne kwawa ente kristofo no enyu nya na ye kristofo asofo no nya asofo de bia wo ntimase o se Colossians 1:16-17 for by him were all things created. He created everything, both visible and invisible. Yawadi ayehu, ene yawadi ayehu. Ente ese se ohu yiri na nikaiso. Na se hu se oti. Ese hu kuru nikaiso na hu kuru se oti e hu. So we have visible and invisible. Ente nipa wo wiase na ye both visible and invisible. Ogboro epataku okrama benfo musufo defo aboa mampambi. Oko fa na toro muso unyama nyina asai. Asase na wawari egugu ejuma e basa. Wo wie papa bi fi America oba e papa ana beye se 4 years ni na then discharge obo dia kese ni na ni be mawu. Amen. Amen. Ya be ya. Ewo hina ni yiro. O de scafe abruchiraba. Obesa no ho yare. Na wa kire wade a oso ni yire ma kwan se onsa no ho yare.
into once. Until Santi Disocobon, the man, na ne yiri ka so mbesa no asan ba ndra no frame so sanko ne yiri amakwanti je na ko ko sa ho yare ko hwe osofuku prophet ku doctor ku o wi afreme e no frame ni se wa ko hu na bia ko so nyina we hu e ne nsa ho yare ansa bra na me hwa ansa okay o be me ti to ti mi fo o see you no be kebia o see who e me ma bebre the women have silenced them obani ti mi ko to me ka was silencing no. There are so many men that has been silenced. On platform if you on send you know and I be ko hela tabaku on send her twa when in her two. You have to dominate the house. Oba utiri ni bema. Oba man so bitiri Yesu. Yesu tiri ni so na kupon. And then man adane the men in the house. And the men in the house who have become lions in the house. Amen. Amen. And this ono ankasa trust na fufa dan ne kwa ono kreti ono pe. So pe ne plans ne yere. Okay. So ko plans o yere dia. Nye sai ne beba. And the on plan kwa to be kumu yere. E so na wa bere wo. And the try. What is about ku be kumu nyonko. Ne ekosi. Won ko makento. Maybe. We matra no ahwe na ma ye wu so mo mambi. We di ni ahwe. Odifo ye beba so na ye nhwe se wo ka se aware no ware honam ni a wo san ware sunsun. Eba no honam ni a yenim se oh sorry honam ni de bia yakofo abusuya ya hyeda bia da se ye be ware tan wo se abusuya na behia ye nyina ya kwa kuhia kama ya je aware no fefefe afi ya edwuna adwo bi akofi se si e wo honam fam ni wie ni aje aware no bi adi adanse se aware we yaje asumesi ni kunu ni obenti ni kunu na yere ni asumesi a ye wie ni sa no honam fam a eba no honhom fam a ya na de en ekoso de na ekoso enso we na anya ha na nkese obebisa we ese mo sofo no kirem o si fa wa kwan se radin sa na fa ho ye de eto ne so na hina na ebeye ono no be nja ware mi ya enye yo na de be se ni sa no be so no so okay na mo ware onya oba obema se mo ware wo de wa ware ase onyankopon sa se aware ne ya na sofo be hira so o so be hira so ana mo de se ni sa say ye to aware ne hye nsa wi ye bom pa ye de ma warefo no ya aware na we ready ani na sofo ne hye aware ne so kama ndi osofo no so oyo osofo osofo no yo osofo papa oyo sofo ben hu sofo oya sorry abi awarefo ne kono no sa no bi frem fi America eno nyame friend eno kasa onyame ben no abodi se eno cha osofo a odi wa akwa nse ne sa no anye osofo no on se me wi ameba so the Draculas in the churches. Or suffer obedi na kwa by radi eba welima mani hu se unye na kupo na won fa asem no kwa awrade na awrade nkyere se hey ababa na akoko wa we pataku oyokraman e mama bebre nche dross right no mde se asori dem o you diffo ya mo awrade kan se mo kese awrade on to sabi if so na mo ni mama ya de kraman onye wari obe mama bia no di ekire what you say ebiesi nsawon nikuru anopa by 7-8 o'clock okwa ejuma ebebo 9 na get that akofo ba obe mafufu enti mani bi yankrama mema bi yankrama onamo onje dross na odiko say radin sa uti so for wonu so for no bi na afra udia e say nipa na asem odi bra wonu e say mfa nko kanchirim se asem sisi se no no a ohu ade nyina enti ye yesu omnipresent omnipower omni and then so no o tere na me tere say enkofa ware enya papa ebegu okay aboba nsusu fie se mu na sin na yo ti aboa na sofo no ayi tutu ho finu wo ba ne so ansa na mo ware so pampata ku ansa na wotu ogwanfo
na osofo no mo eti oba ne so oba ne so mo eti oba ma ne so ebi ana oba ne kwa ne ma me ware oba ma so ne ma me ware ni nia ware ne ebi esi won sisi asai ekuma ahyewu aware no asai ware nyina wote meteradi ade oba papa yeye ma no oji ade na fako o se mele ko no contract ko do 2-3 weeks obuhwefie obekona na ayi na ekuma no ji nyama airport ya je ni bibi afinisem ewade ya da se makuma nse so for eyonia maje no ma on ware me brother nya me ware me brother na asase no for better for worse and say na be for better for worse no say ewade nchire mo say no be man nte oba nte na mo the duration of the marriage na mo say aware mko ware enche ena buso bu ha aware wo de fam wutie meteradi aware bu ha ye high te so no ane ma me na nje ho na so sense obe ma no sika kakrenti obe high na ma 2 years 3 years pe na waside abeje no intine ware bebe ba yegu high me se bebere nya sofo nene difo ba sa nipa no be de no saware ya mekui ne e de high ye mekunu no kwan be no be fa so se we kura mekunu no so we aware na e de high me ana. Amen. Psalm 37 verse. Also for one quan shall radisa. Commit thy ways unto the Lord. Trust in him, he shall bring. And what the one worry, what the one say, what the one quan I shall radisa. And what they say, God will never do anything without revealing to servants the prophets. Maybe you know that offer finding credit for so. Now more suffer only na me for are the messengers of God. Odi bonti aware bia ye de ahye nyame nsa no entimi nwu ana. Bibi e wa hwase bia wa wiye. What they said that nyame nsa no entimi nguda na onuma na oni bia no bo ha wa ware na se bia no oban no woni suban nye eno no ntimi mu ama ware ni mu emfa ho se odi hye nyame nsa odi wa ya ko hye nyame nsa na se suban na odi ti ware na se no enyo enya ko se radisa se odi ko se radisa na wa che so yiri o be fo o tete o ye nafu ese ni se dia na ogusu da so ya aware ni mejira okay. Also, the one quiet question about this, I say so better. I want you to show you Sunday hot. Indeed, one only. Okay. And the Kubua, what you announced here? What? No, indeed, I have some say. Into the old question, I mean, I'm better or not, you know, as a pa. Now do the question. You and took one question, I say, well, what's someone? Fear you worry. We are never Baba, who did it. Now so open it now be father hina se makacha na menkanche aye catch no okay nese so that way for better for school ja wa neso obe ko ba ni ko ne bi o sa kawa no o se be 6 with here in sunny 5 but ono 6 and in sabe ne last one odifo betimi abase ebia sunsun from ya ware obi na so honam from nipa na ye single wa on ware ye na yes aneti na odi akose onyaminsa onyam na be che se we ne maame ware ne papa ware no bosum suma nse na e ware no enti se wa nye mfiri ni so a okọ to so ana se okọ fa wafo bi yere na fo bi yere afo bi yere enti oni ma na onim ai Saturday for ena baba bi osofo abrante mi so be me ho de dada ena church na church ko fa ma me no papa bra ena ko fa no ma me ni papa bai papa mo musa mo ba no se aya odade mo a o musa bibi twemo o musa ne kunu no se da be no be o ko bisa ne kunu se de bi oba ge no ho a na papa bia be man wo ni otie oba abayo no opeso be ware no no bia be man wo ni and the last one papa opeso ware ni dia o ko fa ne bai opeso ware baba wa o kunu de da enti no wo be ye wa mamra ye be na wa pam ne kunu na we nya kwa aware wo yes I go for be and I walk so munchile papa we any isa 7 day asoro no with the Church of Christ ade ni ho won bompai won jehwindi won kokukru ni obiom that ko papa no ko lodu on ni akia ni nyama ni na fam bura na nkasa ni kana se baba ko ko wa na ejuma ni bi ase afi that ko mi na papa e say oh also for kayo ababa no musu di mechi so we kwasea ya kacha no anka jiro nje hina se awonu anase tuko wi anka wanu wu amen amen na baby mo na wo kan kire mo eni ya fa ma wo the mysteries of the kingdom of God has been given. It is a gift
The gift and the calling of God is not irrevocable. Also, we will marry counsel and microphone into you. Marry counsel, they say, "Would you?" Oh, the wow, that's no was this year, dear Kaka. And we will have no one to Obama will go for free. O di for what can be say me na mabebere won ho na se wo se wa me DBD ane wo bedi amiahwe yen hwe sabe yen hwe yen fada de lumba de nye case study na yen hwe se ye kase kuna ede na ye kuna na hwan na wo kwan se otimi ye kuna kuna ye den kuna ye nia ni yirewu ni kulewu okay ende o ye yire o ye kuna wo ye kuna nia ni yire afim nia ni kuna afim na wa also ko kuna no o ye yire ana ye kuna okay enti that is say eba ne say obi fim na yanye kuna eyire aware so wo yire nko ade a na se eyire no anye ni kuna se ba no so ne fim na se be ma no anye ne yire ni kuna ensunsuanso bi wo hosunsun fum e de ma ne wawu no ene ne wote ase ayo se ese enso to se aware ye ware wo honam so esan ware wo honhom enti no be ma ne fim o oba ne fim ye say ye honhom ade a ye di gu obi ko ware obi anye sa ware o ne sise wo me ware ena obema no so otama oba niska but one ware ena obema fofo ko fai what you say ni nyina echi no oye den amaso okay amaso eso di na echi sa odi obema ni di ababo na echi sa to na duro entino unu bi atwe mpra wan ware no mo sebo otumi ye wade mane yeye ebe kan pepepe odu wa no ahye ne bose me ware na wan ware ebe onim antino nso ware na okay je yegu etwem na why very strong in spirit in the Lord say no kuta spirit we kuta power bia oya enye wo hwe na otu osa obaye o ma wo be ho okay antino kuna no ye both spiritually and materially antino tetefunu wi aso no wo ya wo wade wo sai no watwa osama ni nipa ntem osama wo amen amen any sadia why need determine also ye kuna eye court eye busua ana yire na be kire se me na me kuna hutime na wo se me ye kuna why ne ka so o ware afa court entine se mo da court na mo so mo court se mo na mo mo aso akoma wi ase ntine wo tume ye mam ye ndi eni wo ase okay aware so ye ware ofie eye busua ndi aware onya ware obusua mo asa de mo na mo so mo leko abem wiase na wiase sudifo enhwe mo aware mamwa mo wia na mo yakọ ozo penifo kaka se bi se ensehu ti na sebe court dan esi ho ye sense mo ninti na eche edin na sebe o kwase ebo nti na court dan esi ho first no na ye ware fie na be ma ni fi mu pe na se ma na o se ware na se na wo mani ayo mo ye se ne se o de court na kwase sign there legally no wona wo right na se be ma ni ho oba ni ho a wo ena ne oni brema ne pebre ye nyina ye wo dia aware fabia ni ho a wo ware wo fie aware bia efifie mpefon echi afanifa ekabo no wo ti ase e aware enti no aware so nenia otini kunu fie to no kunu ti fie mo si holen chema na no kunu ne ti a okunu ni wa ahena de o ire so ni wa ahena na ti na wo ni wa na so be pre japadi mo fa nko sesem so odi fo na ya de wo pa na na e ma me kuna du rollins wi kra na Ghana fo e de bo na baso se wo no kra ka ho bra ni kuna wo ni kuna penso na samra no wo mo de ba ya kyerese ukunu wu abusua ne ntimi e ma me ye wo hwe na kan tisa na be ma ni film aya na ma ni titiri ko mo ehuna ma ni pa wo abusua nsem na ya ware papa no mkoye odi fo ya ware papa no mkoye yo aware papa adena onu okurote ukuro film uyire film why na so hwefie ho ne nkwada no okay no be ma nso hunya nsase wo no yire na ti de buso ni be na na de wo o be ne wo fi o se ya mamre no ene ya mamre no style bi se first no na Ghana e se titiri no wo account for no so mudi wo faade e tell se papa no nya fi ma na ne wo fa asefo no I say ye jimisem we say before ye jimifo won kwase asemo kwakwa o sister akware akotwe pon akwa wo se o sister kwase bi ba ona o mefa wo japade wo abre
ono no mefa saa ayi wo faden eye nkwase asem me mani so me ku suturo umma ho entu sisanzo bo so ba ko ho bebre me biesi ma me bia ofi kumase oye then na asam se ni ade ne wo fase akum no na me o de hina wo fase be wo fase wo be de wo fie o de ja o papa de o hey o se bu hope na moalo on se ye ho no tisa pese nti ba fe de wo so to be tro ko be bia o ba pese o ye no twan ho sa o ti o so kwa so be ba so wo fa wo ti mi ankasa o papa de o nua ba nya ba na ka so be di wo fa de o ye kwase ankasa me me wo o papa de o Antino emema jimi funu so be say me sister ma na me nua ba na me ko hwe we school na ko we kwase ankasa shoba bo ha fa bo ma wo say enyo na wo sister ba nya ba tell the people the truth and this one so kwase asem so a enda ne fufu meda ne kwai enfama okay wo fa de o say entele mo ni nyame asem o nyame odi wo fa de ana odi jade yesu odi wo fa de ana odi jade oni bia one thing is send na me bo ya senti na odi le ba kromai no bi o ye de obejine obenya da onyankwa o yira na wanyada de dankwa entele onyankopon ni bi odi amanyina so who is controlling the whole universe now never Nti o de bi ase yin answer. So the people kasa de ama ne ba dia, o de ma ne wo fa bi. O de ma ne wo fa se. Nti sa wo fa se wo ko fa fi. Wọ́n say mo ansum na me mo nsu nya me you don't know God from the beginning. And as suffer no so ne me yan say more than ni Nyankopon. O suffer nka say ni mo hwe. E never free people so Nyankopon. Amen. Amen. Odifo kan bibi se saa kunayo no eye nyeme bo ho aye ye de twitwa ware no se wo ko ne se de twetwa mo sunsun fam asembisa ne se eba ne se widowhood right no se ye ne ya anye ne yi a ana se ya anye kra na insunsun so be ne wo why so onye kra se ebia nipa na wo wunu se owo kunu se wo mpena na ebia ye be ye kuna no de ama no se yanye ne kwan paso a eno sunsun aso bi wo ho na se yanye kura se ne ekoso da dilumba bo adie hu na court na ka so ke pa no twa no obi ankoda opokunfa ne ku da dilumba dwara ne ho pa mo obi anye ne kuna busan mo go se wade a sunsun aso bi wo ho omefu na de court eyire pani no o court said se court no enchire mu wo ba kura court ne declare se wo do pe ene betima ye ne kuna ena busuan no so eno agina ya wo so si ye ne se ema ne mienu eye eyire pani no ene odobroni no wo mienu nyina enye kuna no etina mi bisa se ne se wo mienu nyina na enye na se bi odobroni no se dade luba no anya ne ho ade yi se eyire ankasa na se ode ne ho kobata ma me se waro na so mu nyina akoye kuna na eno no esunsun aso bi wo ho ana na se koba ne se ne ye sade ye twam obi anye kuna busuan ko se mu fun so a esunsun aso be ne no so we no abusuafo ne se won fa won nansifa okay ade a ogu so pre wo ba ko be kun ni onko ne atibia oba ko be wo e wo ne ekoso ni ne ekoso no odifo are serious the end of the matter is to kill one and so na so be na hoto beba e na de no so start we akohu ni lawyer e na me so makohu maduro to go the lawyer me so me ye maduro na magare magashia imagine what you say say that the number ne me ndai me ne adua man dia e ne wo so no hunu nsu a enka na say that the number ne na da dia ubetipi me so ni oyire na me na mo ayere ho ade enti me ni oyire enti be makota jero me ma yo se makotua akofa lawyer u pe unkwa jam kwa sasem ene abosum no won limrawo me na abosum me ni ehum ni hambe nkum ni fa poe atoy enenam osuru asase wokoto obi eduro bosofo de na yesa ye ni enimra ye ni peska odiska no ba de yesa me o se me nku ntimekum ante bosofo na maame obetwempra onye yere ye nimu ente de je fa wo no ba nko asa period
Also no open wasu ya ebusuafo no waka wasem na ebusuafo no ye papa omebu aten papa. Okay. We yenim ya te so no ye yemba ye kunu yemba usani netra ntoje ko asa. Mansu chu tintum time or decide about kwekumba. Oh, dey for the kwakra. Ne kwakra ni se obi anhwe ne ho hye. Na ne kwakra ni titiriw se fa wakwanhye Yehowa nsa na fa wo to ne so na onu na obeye enti wonya ni won hwe Awurade ti kwan won pe asori a osofo ni no Nyankopon o kanyame asem to no kan kware na won fa ye amen na won twa court no so ntwitwa so ken amen wo pese wonya nti asenso a wo ba ye wade a ye beye atutu na mama so nya aye we na osama no so enya be bitra because esa etito osama what does it osama no gasa kwansu ohun ni benku ohun ni nifa ena etire aye basai o se nya obedua ena butwa tagum tagana amen Abusia ahana brema akwan me de enkomo twetwe ni nyina esi ye ne Prophet Dr. Abednego na edi enkomo no message so beja comment e wo comment section ho e de amami Prophet Dr. Abednego ono ne sofopani ya woda Prophet Dr. Abednego Spiritual and Visible Teaching Hospital no ano eno nti se eye sikasem awosem adwumasem ade bi a wo penu abrabo mu ya wonsan ka no me kanfo Dr. Abednego de na ba numbers no ego screen as na friend no wo di direction no na wache woda na waba no nyina esinkunya hwehwe how no wetimi abwa e was akwan so too much GH all the social media handles so kwa too much GH message so bumi subscribers no say ya kai so be share na afofo so enye bi ahwe midin e de dark gold ye be sen share